Živjo! Danes se bomo pogovarjali o glagolu. Poznamo osebne in neosebne glagolske oblike. Osebnim glagolskim oblikam lahko med drugim določimo osebo, prva oseba, druga oseba, tretja oseba, število, ednina, dvojina, množina, čas, preteklik, sedanjik, prihodnjik. Osebne glagolske oblike lahko spregamo. Glagoli so lahko pravilni ali nepravilni. Vrsta glagola vpliva na spreganje. V tem videu bomo spoznali nekaj glagolov v sedanjiku. Pravilni glagoli. Pri pravilnih glagolih je dovolj, da poznaš obliko v nedoločniku. Spreganje sledi po ustaljenem vzorcu. Poglejmo glagol prihajati. Če ga želimo spregati, najprej odstranimo končnico ti, potem pa dodamo ustrezne končnice glede na osebo, število in spol. Glagol prihajati, trdilna oblika. Jaz prihajam, ti prihajaš. On, ona, ono prihaja. Midva, midve prihajava. Vidva, vidve prihajata. Onadva, onidve prihajata. Mi, me prihajamo. Vi, ve prihajate. Oni, one prihajajo. Glagol delati, trdilna oblika. Jaz delam, ti delaš. On, ona, ono dela. Midva, midve delava. Vidva, vidve delata. Onadva, onidve delata. Mi, me delamo. Vi, ve delate. Oni, one delajo. Glagol učiti se. Glagol učiti se je povratni glagol. Se izhaja iz besede sebe. Trdilna oblika. Jaz se učim. Ti se učiš. On, ona, ono se uči. Midva, midve se učiva. Vidva, vidve se učita. Onadva, onidve se učita. Mi, me se učimo. Vi, ve se učite. Oni, one se učijo. Glagol prihajati, nikalna oblika. Pred glagol v trdilni obliki dodamo ne kot ločeno besedo. Jaz ne prihajam, ti ne prihajaš. On, ona, ono ne prihaja. Midva, midve ne prihajava. Vidva, vidve ne prihajata. Onadva, onidve ne prihajata. Mi, me ne prihajamo. Vi, ve ne prihajate. Oni, one ne prihajajo. Glagol delati, nikalna oblika. Jaz ne delam, ti ne delaš. On, ona, ono ne dela. Midva, midve ne delava. Vidva, vidve
ne delata. Ona dva, oni dve ne delata. Mi, me ne delamo. Vi, ve ne delate. Oni, one ne delajo. Glagol učiti se. Nikalna oblika. Ne se vrine med se in glagol. Jaz se ne učim. Ti se ne učiš. On, ona, ono se ne uči. Midva, midve se ne učiva. Vidva, vidve se ne učita. Ona dva, oni dve se ne učita. Mi, me se ne učimo. Vi, ve se ne učite. Oni, one se ne učijo. Glagol prihajati. Vprašalna oblika. Vprašalno obliko tvorimo z vprašalnico ali oziroma a. Vrstni red besed se spremeni. Glagol gre na drugo mesto, osebni zaimek pa na tretjo. Ali prihajam jaz. Ali prihajaš ti. Ali prihaja on, ona, ono. Ali prihajava midva, midve. Ali prihajata vidva, vidve. Ali prihajata ona dva, oni dve. Ali prihajamo mi, me. Ali prihajate vi, ve. Ali prihajajo oni, one. Glagol delati. Vprašalna oblika. Ali delam jaz? Ali delaš ti? Ali dela on, ona, ono? Ali delava midva, midve? Ali delata vidva, vidve? Ali delata ona dva, oni dve? Ali delamo mi, me? Ali delate vi, ve? Ali delajo oni, one? Glagol učiti se. Vprašalna oblika. Previdno. Vrstni red besed se spremeni. Se stoji pred osebo in ne pred glagolom. Ali se jaz učim? Ali se ti učiš? Ali se on, ona, ono uči? Ali se midva, midve učiva? Ali se vidva, vidve učita? Ali se ona dva, oni dve učita? Ali se mi, me učimo? Ali se vi, ve učite? Ali se oni, one učijo? Nepravilni glagoli. Pri nepravilnih glagolih je pomembno, da se poleg oblike v nedoločniku naučiš tudi obliko za osebo jaz. Pri spreganju se potem končnica glagola spreminja po več ali manj istem vzorcu, tako pri pravilnih kot pri nepravilnih glagolih. Glagol biti. Trdilna oblika. Jaz sem. Ti si. On, ona, ono je. Midva, midve sva. Vidva, vidve sta. Ona dva, oni dve sta. Mi, me smo. Vi, ve ste. Oni, one so. Glagol biti. Nikalna oblika. Pred glagol biti v trdilni obliki dodamo ni,
in ju združimo v eno besedo. Jaz nisem. Ti nisi. On, ona, ono ni. Midva, midve nisva. Vidva, vidve nista. Ona dva, oni dve nista. Mi, me nismo. Vi, ve niste. Oni, one niso. Glagol biti, vprašalna oblika. Ali sem jaz? Ali si ti? Ali je on, ona, ono? Ali sva midva, midve? Ali sta vidva, vidve? Ali sta ona dva, oni dve? Ali smo mi, me? Ali ste vi, ve? Ali so oni, one? Glagol imeti, trdilna oblika. Jaz imam, ti imaš. On, ona, ono ima. Midva, midve imava. Vidva, vidve imata. Ona dva, oni dve imata. Mi, me imamo. Vi, ve imate. Oni, one imajo. Glagol imeti, nikalna oblika. Pred glagol imeti v trdilni obliki dodamo ni in jo združimo v eno besedo. En i odpade. Jaz nimam. Ti nimaš. On, ona, ono nima. Midva, midve nimava. Vidva, vidve nimata. Ona dva, oni dve nimata. Mi, me nimamo. Vi, ve nimate. Oni, one nimajo. Glagol imeti, vprašalna oblika. Ali imam jaz? Ali imaš ti? Ali ima on, ona, ono? Ali imava midva, midve? Ali imata vidva, vidve? Ali imata ona dva, oni dve? Ali imamo mi, me? Ali imate vi, ve? Ali imajo oni, one? Glagol iti, trdilna oblika. Jaz grem, ti greš. On, ona, ono gre. Midva, midve greva. Vidva, vidve gresta. Ona dva, oni dve gresta. Mi, me gremo. Vi, ve greste. Oni, one grejo ali gredo. Glagol iti, nikalna oblika. Pred glagol v trdilni obliki dodamo ne kot ločeno besedo. Jaz ne grem. Ti ne greš. On, ona, ono ne gre. Midva, midve ne greva. Vidva, vidve ne gresta. Ona dva, oni dve ne gresta. Mi, me ne gremo. Vi, ve ne greste. Oni, one ne grejo ali
ne gredo. Glagol iti, vprašalna oblika. Ali grem jaz? Ali greš ti? Ali gre on, ona, ono? Ali greva midva, midve? Ali gresta vidva, vidve? Ali gresta ona dva, oni dve? Ali gremo mi, me? Ali greste vi, ve? Ali grejo oni, one? Oziroma ali gredo oni, one? Glagol jesti, trdilna oblika. Jaz jem, ti ješ. On, ona, ono je. Midva, midve jeva. Vidva, vidve jesta. Ona dva, oni dve jesta. Mi, me jemo. Vi, ve jeste. Oni, one jejo. Ali jedo. Glagol piti, trdilna oblika. Jaz pijem, ti piješ. On, ona, ono pije. Midva, midve pijeva. Vidva, vidve pijeta. Ona dva, oni dve pijeta. Mi, me pijemo. Vi, ve pijete. Oni, one pijejo. Glagol spati, trdilna oblika. Jaz spim, ti spiš. On, ona, ono spi. Midva, midve spiva. Vidva, vidve spita. Ona dva, oni dve spita. Mi, me spimo. Vi, ve spite. Oni, one spijo. Izpuščanje osebnih zaimkov. V slovenščini je običajno, da osebne zaimke pred glagolom izpustimo, ker se da osebo, število in do neke mere spol razbrati iz samega glagola. Osebne zaimke uporabimo, ko želimo osebo posebej poudariti. Torej, namesto jaz prihajam iz Ljubljane, rečemo prihajam iz Ljubljane. Namesto ona dela v Ljubljani, rečemo dela v Ljubljani. Če vprašamo, kdo prihaja iz Ljubljane, lahko odgovorimo jaz ali jaz prihajam iz Ljubljane. V tem primeru želimo osebo poudariti. Povratni glagoli. Ko izpustimo osebne zaimke pri povratnih glagolih, se vrstni red besed spremeni. Jaz se učim slovenščino. Učim se slovenščino. Ti se učiš slovenščino. Učiš se slovenščino. Jaz se ne učim slovenščine. Ne učim se slovenščine. Ti se ne učiš slovenščine. Ne učiš se slovenščine. Ali se jaz učim slovenščino? Ali se učim slovenščino? Ali se ti učiš slovenščino? Ali se učiš slovenščino? Ali lahko določiš osebo? Učiva se slovenščino. Delajo v tovarni. Imate kosilo. Ali sem pozen? Ali greš domov? Učiva se. Midva, midve. Delajo. Oni, one. Imate. Vi,
ve. Sem, jaz. Greš, ti. Thank you for watching. If you liked the video, please hit the like button and subscribe to my channel. See you next time.